Hürmetli milletteşler, hürmetli Tatarstanlılar, hem Rusya Federasyası'nın Tatarlar yaşayan tübeklerdeki kollegalar, hem galimler, tübekçiler, her birinizni birinciden 222 yılının oңuшлы netice yasau bilen kutlayayım. Her biriniz 222 yıl bik kutlavlı yıl bulsa da, lekin ul yıl bik faydalı yıl buldu. Birinciden biz bitirabizde bütün Tatar Kongresi'nin 30 yıllığın ütkerdik, hem 8. bizden kurultayda matur etip 5 yılda işlegen neticelerge işlerge neticeyi yasadık. Hem şu neticeler arkalı yılın ikinci yartısında da köp işlerini işini alıp bardık. Şundan sonra aytıp gitere gerek, bu yıl indi bizden tarihi yıl buldu. 222 yılda biz İdil Bulgaristan'ında bizden ata babalar İdil Ural Tatarları birinci çırattan Bulgaristan'da İslam dinin kabulüne 1100 yıllık yübileyini ütkerdik. Hem köp çaralar ütkerdik. Mesela Rusya Federasyası boyunca hem Tatarstan'da köbrek 70'e yakın zor çaralar üttü. Bizden tübekçiler hem galimler bu çaralarda aktif katnaştılar. Şul çaralarının arasında min bik aytıp gitesim kileri bir neçesin. Birinci çırattan bizden tübekçilerge yakın bulup durdu. Birinci konferansiya ütkeru İslamga bağışlangan alar buldu. Moskov'da 2 tapkır, Rizan ülkesinde, Çuvaşiya'da, Omski ülkesinde, Sverdlovski ülkesinde, Perim, Çilebe hem başka ülkelerde maturiti biz konferansiyalar ütkerdik. O konferansiyalarını biz indi birge ütkerdik. Birinciden bütün Tatar Kongresi'nin vekilleri bilen, ikinciden din ehilleri bilen köbrek ihtibar ettik Moskov'ga. Çünkü Ravil Ganidi'nin inisiyativası boyunca köp işlerini işlendi. Bizden yetekçiler Kongresi'nin Vasil Gayez Şahrazi, Denis Fenç Şakirov hem başka yetekçilerimiz Marsil Rivkasovich Tokayev ulçalarda aktif katnaştılar, hemalarını ütkerige yardım ettiler. Şundan sonra aytıp gitesim kele, bizden tübekçiler için bir zor nersede betirek gerek. Birinciden biz Kasim şehrinde, Rizan ülkesinde iyun ayının başında matur etip bütün Tatar Kongresi hem din Moskov'daki din Rusya Federasyası din nazariyeti bilen birge matur etip İslam'ın 1100 yılını kabul etüge bağışlangan matur etip konferansiya ütkerip hem Hüseyin Büke'nin heykelin Kasim şehrinde koyu zor tantana edip etesim kile. Şundan sonra bizden indi zor çaralar arasında bizden aytıp giterge gerek birinciden mınday zor maştaplı bik matur ütken 3 regionda tübekte Ural 7. bütün Rusya Ural forumu biz ütkerdik 3 etapta. O forumda forum bizden 30 yıllıkka bağışlandı. Hem o forumun 3 etapta üttü. Birinci etapı bizden matur etipkine ütkerdik. Ural tübeginin Tatarları tarihi hem bugünküsü degen konferansiya forum buldu. Gımımem tema hem her ülkede birinci konferansiya ütkerdik. Şuların arasında mesela Perim ülkesinde ütkerdik mınday tema boyunca bizden konferansiyanın Perim şehrinin tarihi hem tav pramышленности hem tav işlerine kiritken Tatar halkının ölüşü degen konferansiya ütkerildi. История Перми, вклад татарского народа в становление и развитие города и края, освоение горно-рудной промышленности, горного дела России деген матур етіп Перимде үткерген çaralarını aytasım kele. Mana anın programması bik maturgına ütten de 2 gün tantanada bik matur etip Tatar mağarifi, medeniyeti hem Tatar fenine bağışlanan günlerde buldu. Şundan sonra ikinci etapı bizden indi buldu Sverdlov ülkesinde. Hemen de bir neçe konferansiya üttü. Şuların arasından aytıp giterim mınday tema boyunca. Участие татар в строительстве заводов в освоении северной территории Урала, судьбы высыльных репрессий татар, их поселений на Урале деген bu Serov şehrinde ütkerilgen konferansiya. Şuluk yakın temaga tübekçilerge bağışlangan Sverdlov şehrinde de üttü. Kamensk-Uralskiy şehrinde
Hem üçüncü etap bizning zor bulup o'tdi Çileb ülkesinde. Çileb ülkesinde bizning konferensiya anda birinchidan O'zbagarek avlunda мындай тема боюнча Татаро-Уральского региона истории современности село Узбагаряк и татарские сельские поселения бассейна реки Сенара и сети Мияс проблемы истории культуры деген тема боюнча ул конференция башланды Узбагаряк авылында түбән авыл һәм Мөслимдә алып бардык без аны һәм бик матур тема bizning buldu Челябі шәһәрендә һәм Троицк шәһәрендә бу инде тема. Выдающие деятели татарского народа на Урале, просветители, религиозные деятели, ученые, герои войны труда в рамках бу безнең инде бу чарага багышланган. Шуннан әйтеп китәсем килә, Үзбәгәрәк авылында біз форумны өченче өлешен ачканда, менә бу китапның инде Татаро-Уральского региона истории современных татарских село на Урале, село Үзбәгәрәк деген китап басып чыгардык һәм аны җирле халыкка тараттык. Ул китапның тиражы 300 экземпляр булды. Бик матур китап. Бу 300 битлек 3 битлек китап. Бик матур рәсемнәре дә бар һәм яңа материаллар кирде бу китапка. Шуннан соң бик зур әйтеп китәсем килә, безнең бу елларда бик матур эшләгән эшләр буенча. Конференцияларны әйткәндә, без инде 1 апрельдә былтыр 9 декабрьдә ул эшне эшләп башлап җибәрдек. Без Питрәч районында, матур гына Питрәч районы һәм Миша елгасы буйлары үткәннән бүгенгә көнгә кадәр дигән конференция белән башлап җибәргән декабрь аенда. Шул эшне алып бардык 1 апрельдә һәм безнең Питрәч районында, бик матур итеп кенә Питрәч районында 1 апрельдә үткәрдек. Мындай тема буенча Миша елга үзәнлегендә кеше һәм табигать, Казан артындагы Питрәч төбәгенең тарихи, Питрәч төбәге шәхесе Мәүлә Кулый, тормышы, эшчәнлеге, мирасы һәм татар халкының рухи мәдәни тормышына керткән өлеше дигән икенче тапкыр зур конференцияда үткәрдек. Һәм бу конференциянең нәтиҗәсе бик зур булды. Беренчедән, ул конференцияда катнашкан 500-гә якын кеше булды һәм 8 секцияда без эшләдек и конференциянең алдыннан 3 китап басып чыгардык. Беренчесе Мәүлә Кулыйның Хикмәтләр дигән китабын яңадан бастырдык. Матур итеп 500-гә якын тиражы. Шуннан соң Дәүләтченең Уфада эшләгән безнең милләттәшнең элегрәк чыккан китабын яңадан бастырдык. 17-нче гасыр шагыйре Мәүлә Кулый бу китапны яңадан бастырып чыгарып, аңа инде Уфа галимнәренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, алар рөхсәт бирделәр яңадан бастырырга ул китапны. Һәм Милли музейда безнең чыгардылар. Моны бик матур итеп китап Мәүлә Кулый поэмалары дигән китапны яңадан бастырып, Раиф Мардановның ярдәменнән бу китапны чыгарып булды. Шуннан соң конференция тамамлагач, аның 1-2 айдан biz аның жыйынтыгын чыгардык. Ул жыйынтык та монда 100дән артык мәкалә, төрле темаларга багышланган, но күбесе шунысы Мәүлә Кулыйның тормышы, иҗаты, мирасы һәм аны мәңгеләштерү тема буенча бик матур эшләр эшләнде. Ул китапта матур итеп кенә чыгардык. Шуннан әйтеп китәсем килә, без күп чараларны багышлап bu çaradan tış әйтеп китәргә кирәк, әле без чит илләргә чыга башладык. Беренче тапкыр 9 сентябрьдә Иртыш Сабантуе чараларында багышлап, матур итеп без Семей шәһәрендә, Семипалатинскида матур итеп кенә яңа беренче тапкыр Иртыш буе татарлары тарихи һәм хәзерге заман дигән һәм Казакъстандагы һәм Сибирдәге татарларның татар һәм казак халкының тарихына һәм мәдәниятенә керткән өлеше дигән зур итеп конференция үткәрдек. Бу безнең беренче тапкыр чит илгә чыгу булды. Ләкин бу традиция һәр зурайып бара. Без әле генә ноябрь аенда барып кайттык Минск шәһәренә, Белоруссиядә һәм Белоруссиядә ислам динен Белоруссия татарларының кабул итүенә һәм Белоруссия җирләрендә татарларның яшәвенә 625 яшьлек дигән конференциядә катнашып кайттык һәм үзебездә Алла бирсә 2023 елда
Biz birge bütün ya Tatar Kongresi hem bizim tübekçiler uyuşmaları, Tatar Başkırt Medeni Mirası Çişme degen uyuşma bilan hem Kazakistan'ın Tatarlarının uyuşmaları bilan birge birleşip Allah birse ötkerge biz 4-5 mayda 2023 yılda Maturitip konferensiya ul Belarusiyada yaşayan Tatarlarning tarixine hem bugünkü günlerine bağışlangan bik zor matur konferensiya bolurga tiyiş. Şol işlerini alda alıp barırga uyluybiz Kazakistan'da da. Әлі көптен төлгіне dekabr ayında biz barıp kayttık Kazakistan'a. Kazakistan'da Kızıl Orda şehirinde bir zor işler işlep alıp bardık. Birinciden andağı Tatar uyuşmasının 30 yıllığın, Tatar üzeginin uyuşmalarının üzeginin 30 yıllığına bağışlanan çaralar buldu. Şul çaralar arasında min etip gitarayım birinciden 112. mektepnin birinci direktörü hem bu uyuşmanın tüzücüsü Ahmadiyeva hanımga bağışlanan Toqta açılgan, ul mektepte hem anın mektepkanın ismi birilgen. Ul çora da bik zor buldu. Şundan soň Kazıylı şehirinde biz ul Aral dengizinden jirak tugul biz anda barıp kayttık hem Musa Celil'nin iptaşine Fuat Seyful Mulukov'a bağışlangan hürmet hatır toktasını koyup kayttık. Şunday zor işler buldu. Hem Tatar muzeylerini korap kayttık, hem de mekteplerde uçuraşı buldu. Bir kızık uçuraşularda indi Tevfik Karimov'un yardımı bilen hem Tatarstan vekilliği hem jirli uyuşmalar bik yardım ettiler. Hem biz Tatar Kazak dostluğuna bağışlanan köp çaralar anda da utkerip kayttık. Onda çaralarını qaraganda bizning bu yıl köp buldu. Birinciden biz indi bu yıl tamamladık birinci tapqır konkurs muzeylar, şahsi muzeylarını hem eli köpten tülgine Omski şehirine barıp kayttım anda. Biz anda yaşlar uyuşması Ayu, Mitvet degen uyuşma bilan birge şejereler tüzü hem tübekçilerinin konkurslarında utkerip alıp kayttık. Zor işler. Şundan sonra aytıp giderek bu yıl bizning miras jurnalında köp kine makalar çıktı. Mahsus numerlar. Mesela 8. numerga bağışlangan bizning bütün ya Tatar Kongresi'ne da tübekçilerine ölüşü büyük zor buldu. Şundan aytıp gitesim kile bizning çitte yaşavçı Tatarlar mesela Enver Aşırov, Nijigorodski'de hem başka Tüben Novgorod hem başka uyuşmalarda köp kitaplar çıktı bu yıl. Aytıp gitarga kirek bizning uyuşmalar sonun aytkanda mene birinciden bizning bu yıl gana 228 kitap basılıp çıktı. Soňky yıllarda 2000 yarım kitap çıkardık biz tübekçiler arasında. Hem mene bu zor beye birge bola bizning işke. Şunun için birinciden biz zor forum ötkerdik. Ul 3 etapta 11 günde Perim, Svertlov, Çilebe ülkesinde hem 30'dan artık zor konferensiyalar ötkerdik. Şularning arasında aytdım Semipalatinsk'da, Belarusiyada, Kazakistan'da hem başka jirlerde mınday matur forumlar. Olda da bizning planlar bik zor. Min birinciden bik zor rahmet eytesim kile galimlerge bizning bilen birge işlegen hem çitte yaşavtı tübekçilerge, Tatarstan'ın da tübekçilerine bik zor rahmet eytesim kile. Çünkü bütün çaralarda alar yerdem etip katnaştılar, aktif işlediler. Bizning mana olda birinci jıyıntık hazırlayız bu çaralarga bağışlangan hamaların neticelerine. Şundan soň bik zor bizning planlar var oldu. Birinciden biz Allah birse bu yıl indi bizning avullar Sabantoyu, bütün Rusya avul Sabantoyu Asterkhan ülkesinde öte şuna bağışlanan Asterkhan'ın tüben İdil boyundağı Tatar heykellerine, Tatar avullarına bağışlanan bir konferansiya planga kirttik. Hem ikinci etap itip biz Tüben Novgorod ülkesinde, Sirgaç'ta hem Mordoviyada ötkerge bizning planlar var. Konferansiya İdil
һәм Сура елгасы арасындагы яшәүче татар авылларының тарихы, татарларның тарихы, шуңа багышланган да бер конференция. Без ноябрь айында барып махсус оештыру комитеты Сиргач шәһәрендә үткәреп кайттык. Һәм анда да беренче тапкыр оешма төзедек төбәкчеләрнең. Шул эшне алып бардык Оренбург өлкәсендә. Безнең планда бар. Алла бирсә, Урал форумы без тау ягыннан үтеп чыктык. Хәзер Урал елгасы, Жуайык елгасы буеннан зур чаралар үткәрергә безнең план белән сөйләштек хәзер безнең җитәкчеләр белән конгресста һәм Казакстан вәкиллеге һәм Казакстан оешмасы Татар-Башкорт ассоциациясының җитәкчесе Каримов Тәүфик әфәнде белән сөйләштек. Безнең алда планнар булай. Алла килеп чыкса, сентябрь айында 2023 елда біз Урал 8-нче тапкыр форумны Урал елгасы буенча үткәрергә. Беренчедән Магнитогорск, Троицк, Магнитогорск, Оренбург, Уральский, Атырау, Актүбә якларына барып кайтырга һәм берничә чара үткәрергә. Мәсәлән, Магнитогорский шәһәрендә, Магнитогорск ягында яшәүче татарларның тарихына багышланган түгәрәк өстәл һәм Троицкий шәһәре һәм Оренбург шәһәрләрендә 280 еллыкка багышланган конференция. Чөнки Оренбург һәм Троицк шәһәренә 280 ел була һәм Оренбург өлкәсендәге татарларның тарихына багышланган махсус конференцияда сөйләшелгән. Оренбург өлкәсендә Бөгелмә шәһәреннән башлап Оренбургка кадәр безнең элекке Яңа Мәскәү тракты буенда бер 30-га якын татар авылы бар. Шуларның да күбесе 280 ел элек монда җирләшкәннәр, халык башка җирләрдән килеп һәм үзләрен яңа тормышын башлаганнар. Шуларның менә тарихына багышланган конференцияларда планнарда бар. Уральский шәһәрендә инде күбрәк без игътибар итәбез шәхесләргә, чөнки Казакстанда Абдулла Тукай һәм башка татар шәхесләре бик махсус эш алып барганнар һәм үзләренең өлешен керткәннәр. Аларны игътибар итеп, Актүбә шәһәрендә дә шул хәлләр. Алла бирсә, без Атырауга барып җитәргә планнар бар. Элекке Гуриев, анда Сарайчык шәһәре бар. Ул борынгы Алтын Урда шәһәрләренең бер зур сәүдә юлында урнашкан зур шәһәр булган. Соңгы вакытта ул Ногай Урдасының башкаласы булган. Алла бирсә, анда да барып җитәргә планнар бар. Нәтиҗә ясап әйткәндә, быел безнең караганда Россия буенда, Россия җирләрендә 105-кә якын безнең төбәк оешмалары бар. Кайсыларның статусы төрле. Мәсәлән, 2 оешма безнең махсус юридик рәвештә теркәтелгән, башкалары төбәк конгрессларында, безнең Татарстан Республикасының вәкиллекләрендә, безнең милли мәдәни мөхтәриятләрдә һәм башка оешмаларда эшлиләр. Кайсылары район буенча, кайсылары музейларда эшлиләр. 105-кә якын безнең оешма бар. Шуларның 60 Татарстан Республикасында 62 оешма бар. Һәрберсе дә тырышып эшлиләр. Безнең төп юнәлешләр 2. Беренче юнәлеш без татар тарихын, мирасын өйрәнү, борынгы һәйкәлләрне, безнең ата-бабалар салган шәһәрләр, авыллар тарихы, хәзерге юкка чыккан авыллар, авылларның хәзерге ничек тормыш бара һәм перспективасы. Бу беренче юнәлеш. Икенче зур юнәлеш бу татар бөек шәхесләренең һәм гади кешеләрнең дә биографиясын өйрәнү, аларның тормыш юлын, иҗатын, батырлыгын, милләтнең тарихына керткән мирасын, һәр кешенең һәм аларны мәңгеләштерү, тарихта мәңгеләштерү, милләткә кайтару, исемнәрен кайтару, аларның иҗатын кайтару, шул эшләр буенча төп эшләрне алып барабыз. Алла бирсә, 2022 ел безнең матур гына үтте. Алла бирсә, 2023 елда матур итеп үтәр. Безнең планнар зур. Күп проектларны программага керттек. Иң мөһиме бу дөньяда тынычлык һәм дөньяда матур эшләр алып барырга безнең планнар бар. Алла бирсә, без менә алда зур китаплар чыгарырга уйлыйбыз. Һәр кешене
birinchiden kutlasım kile kollegalarımni 222 yılda bulgan uңuшлар bilan, bulmagan işler kilip çıkmaganın 223 yılda tamamlarga, hem 220 yılda kabul etken planlarını üterge, hem vaktinde jitkirge, hem alдағы her birimizni bizning mana 223 yıl Яңа yıl bilan kutlaysım kile, her birimizge uңuшлар, isenlik, selametlik, işleringizde, gaileleringizde uңuшлар kelsin. Яңа yıl bizge бәхет getirsin, selametlik, uzun ömürler, isen bulayık, birge bulayık. Şunun için siz Kazan'a kilip dururuz, bizni çakırıp dururuz, biz kilip gitarbiz. Bütün Rusya tübeklerinde birinci şirattan biz ihtibar etemiz. İdil, Ural'ına, Sibir'ge, hem başka tübeklerge. Çünkü Tatar'nın tarihi, hazırge günü, hem kileçegi, Günbatış Sibir, Ural, hem İdil boyunda, hem Uzak Avrupa yerlerinde bizim Tatar tüp yaşayan yerler. Şunun için şu yerlerge biz hem anda yaşayan milletleşlerinin işlerine itibar edecek biz. Uңuшлар her birimizge.